دەمباش تەماشاوانên varniha em li rêveberiya giştiya çandinê nel parêzgeha Duhokê biryare li 15 û 16 evê mehê vîstevala berhemên xwemalî bi taybetî jiyatirî û hingivînê li parêzgeha Duhokê pirêve biçîtin. Mevî em piter bizanîn kar û çalakiyên rêveberiya çandinê li ser evê vîstevala henê çine me mêvandariya Barês Mislah Hesen Cêgirê rêveberê giştiyê çandinê li parêzgeha Duhokê kiriye belê mamosteger te bû me de diyar kirin hîn wek rêveberiya çandinê hewe çi berhevî kirîne bû vê vîstevalê. بله و 18 ساله سریکه ویستوالا تیته کرنه ویستوالا برهم تری و هنگوینیه دیساندک برهم دیجی انشالله ساله یعنی هشکاتی و جده تیده تاویدی بن وکی و آمجه پیکریل 15 و 16 یعنی بتا روژا دوشنبه و سه شنبه انشالله دیتا کرنه اف ویستوالا دیل فامیلی مولیتا کرنه جهوه یعنی هر سال لوه وکی برانده کلیاتی بو پاریزگاه Duhokê دیسان گوهرین دیت اف ساله داینه کرنه نوکی سالنبوری چونکی سالنبوری ایک روش بو اف ساله مکره دو روش دیسان هنده برهمیت نیجده اینه الویره و گوهرین دیت دیزاین و پیشانگهش داده اینه کرن دیسان خلقه کتشیتن وکی سر داخوازه و دیف پلانه ما کو پترم پشتوانی وان جوتی را کن خلقه کتشیتن و برهمی الویره تری هر سال نشیم کرن چونکی بس با پیشانگه و ساله دیکم یکا یک جاری زور یا تری و هنگوینی دیتا ویره که خلقه کتشیت بازار جب کتن الویره دماهیک آخفتن یا واریا